Dobar dan svima. Dobro nam došli na čas srpskog jezika. Danas ćemo prvo da ponovimo šta su to glagoli. Glagoli su riječi koje označavaju radnju, stanje, zbivanje. Primjer za glagole koji označavaju radnju: trči, pere, pegla, čisti, tako dalje. Primjer za glagol koji označavaju stanje: raste, sneva. Primjer za glagol koji označava zbivanje: grmi, seva. Vi se sjećate već ovoga, ranije smo radili, ali nije na odmet da ponovimo. Glagoli su promenljive riječi, imaju posebne oblike za različita lica. Dakle, oni imaju drugačije oblike za prvo, drugo i treće lice. Jednine i množine. Hajde uradimo primjer za glagol pisati. Napisat ćemo jednina, množina. Kako glasi prvo lice jednine glagola pisati? Ja pišem. Drugo lice jednine glagola pisati: ti pišeš. Treće lice jednine glagola pisati: on, ona ili ono piše. Da vidimo množinu. Prvo lice množine glagola pisati može: mi pišemo. Drugo lice množine glagola pisati: vi pišete. I treće lice množine glagola pisati: oni, one ili ona pišu. Kratko smo se podsjetili onoga što smo već ranije radili, a sada prelazimo na novu lekciju.